Asinibingelele amaswahla amahle ehlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami ngingiJohn ngakaPhilisi Sibongo kuyinto kodwa kakhulu ukuthi siphindze ke sibuyile ke namuhla kuzoqhubeka nayo ke indzaba yaseNtondozi emaswati ngawathembisa ke evikini leliphelile kuthi ke minyenti kakhulu kule misebenzi uhulumende lekayisukumisile lapha ke enkundleni yaseNtondozi mabuka ke imali uhulumende lekayikhiphile lengo 56 million emalangeni sathi hlaba hlosi leminye ke yale misebenzi lefake ekhathi ke imisebenzi yetikolwa imisebenzi yekufaka ke kwabogesi lesabona ke uhulumende akhiphele ke imali lengo 7.5 million emalangeni sekuyakhanya intondozi sekuhle kwa renovate ke tikolwa kwakhiwa ke letinye kwasukuma ke nemisebenzi yetentuthuko noma ke imisebenzi yema income generation projects nade ke inhlangano tekonga nekubolekisa kodwa ke kunenge lesingakuvetanga kulo ke lohlelo njengoba ke le mali ibita lokho ukuthi sibone lobubandi bale misebenzi uhulumende lekayisukumisile nekuthi nje siwevela amaswati atikhulumela atibongela kanti ke lokutawuvela kakhulu ke ehlelweni ngumsebenzi ke wekukethuka kwemhlaba uhulumende lekakuchithele ke imali lengetulu kwetigidi letisikhombisa avala ke luthonga lolubekiswa ukuthi ke buthe balo ke kushona phasi belungaba ke ngo1 km lokusho ukuthi lo mhlaba bosowukethuke kakhulu bazozile ke abantu baseNtondozi nakhona ke ekuvalweni kwaloluthonga njengoba ke bekunemthelela lomubi wokulimala ke kwemfuyo nokuthi kumbe bangasakhona ukuyisebenzisa kahle leyo ndzawo nokuthi imali ungakavaleki lokungaqhubeka ke lo mhlabathi ke ukethuke kodwa ke akusibo ke bodwa ke abantu baseNtondozi laba babe nenkinga yokukethuka kwemhlaba njengoba ke mawuthubuka imali uhulumende velonke lesikayisebenzisile avala ke tindvonga imali lefikako ke eTsikitsini kanye nengcenye 1.5 billion emalangeni lokusho ukuthi uhulumende kukethuka kwemhlaba akusiyo into lekayithathela ke phasi namuhla kulohlelo sitawubona ke imali yetinhlangano tekonga nekubolekisa isebenzeke kanjani sibone ke nemisebenzi yabo make sibone ke nekwakhiwa ke kwesikole naleminye nje imisebenzi litawuvela ke kulo ke luhlelo khona ke enkundleni yaseNtondozi. Lesikolo lesisebangeni leliphansi iNtondozi Catholic Primary School sona sizuze kuhulumende ngetingcenye letintsatfu kulungiswa kwemakilasi lamathathu lebesekamadala kakhulu kwakhiwa kwelikhishi lekuphekela abafunzi kanye nekuthengelwa fenisi ngemali ebalelwa ku 363,000 emalangeni. Tishela lomkhulu ke kulesikolo Tishela Twana Phyllis Khoza utvumisa kakhulu uhulumende ngekusekela lesikolo sakhe. Uthi yena wafike kulesikolo ngeminyaka wa 2016 kanti ke uthi lesikolo sakhe sakhiwe endvulondvulo ngeminyaka wabo 1940. Utvumisa ke naletinye tinini telive letifaka ekhatsi lusito lolwavela naku Irish government. Uthi ingcinamba lenkulu lababhekane nayo yindzaba yekweswelakalo kwato tindlu tabothishela. Uveteke nekuthi eluhlolweni lwavelonke lesikolo sakhe senda kahle kakhulu. Ngemsebenzi yele sendwele nguhulumende sendele tintfo letiningi wasiqala kuma toilets saside ma toilets wasisita kakhulu sendlula lapho wasisita nase kitchen beside nelikhishi lapho siphekela khona vele bese kukudzala waphindze futhi usisitile emaklasini bekune storm damage emaklasi lamathathu wasisita kakhulu ukuthi akheke abuyele esimeni bantwana babuyele bafunze kulawo maklasi lokunye ke lagcine asasendela kona wase sosibiyelela lesikolo ukuthi bantwana bakhone kuba ngikhathi esikolweni bangabi luvanzi nekuthi bantu labangena bathi ukuthi bangena egedini abangeni noma abachamuke noma ngangikuphi ngoba tintfo letiningi betisilahlekela uma kude lo famous sinyalo sesiyawubona kumehluko ngoba vele la sewubiyelwe sekunemehluko nje lo mkhulu. Sibonga kakhulu kuhulumende ngoba kube bekude yena mhlawumbe ngabe sitelele sinako namuhla. Lenhlangano letinde lapha encudula inemalunga lang 14 kanti yasungulwa ngeminyaka wa 2019. Itfola lolusito lokuthengelwa sigulumba nje kulandzela ukuthi kunesidzingo lesikhulu kulomphakathi. Sito khona kulimela Sive kanye nekulayishela Sive tintfo letahlukahlukene. Sihlalo welikomiti lenhlangano umnumzane Peter Mayisela utvumisa kakhulu inkundla yakhe yaseNtondozi ngekubasita mayelana nalolusito lwesigulumba lathi basacashe munye umshayeli waso kwanyalo. Uthi bona ke njengenhlangano bakhona kuhlangabeta uhulumende ngemali lengu 10,000 emalangeni lokwaba imali yemlinzelo.
uthi lilunga ngalinye belikhipha imali lengu 500 emalangeni. Le nhlangano lena icala nga 2019. Icala inemalunga labe 20. Siyenda le nhlangano ngoba sifuna ukuthi manje sizame impilo, sizame ukuthi siphile ngoba impilo belikhulu kakhulu. Na ufuna kulima uhlala nemali ekhikhini, ungakhona utawulinyelwa yini kude eGulumba. Kuthi lapho uvela khona utawugijima nemali yakho, ukhanza ugcina usasithole. Ngenhlanhla ke sathe sesiyeva enkundleni sibanalo usido. Sathe siyahlangana singemalunga, siyafaka leto mali. Nasifaka leto mali, sacela umthuthukisi losuka kaManzini ku region. Babe Mabaso, weta Mabaso wasiyasifundisa. Wasichacha ngempela kwakhanya kithi. Sabona sinokufanele singene. Umnumzane Mayisele Phinze waveta ukuthi manyendi emaphupho lenhlangano yakhe lenawo lefaka ekhathi sigayo, blockyard nalokunye. Emaphupho lesinawo lamanye lakhona ngoba maningi lamaphupho lesinawo ukuthi sigcine sine stolo sekufaka inhlanyelo nabomanyolo. Lokhu nginyalo nje sesimalayisensi sesiwatholile ukuthi sifake konke izinto ledzinga farming kube khona la bomanyolo, inhlanyelo konke sesisele nje sakhe lesakhiwo. Mhlawumbe siphinde sibiyele emuva sokucela enkundleni ukuthi inkundla manje Nkosi yami asilamlele, phinza silamlele nakulesigayo uze sitophumelela. Siyabonga kakhulu uhulumende indlela sisite ngayo nabakithi. Siyabonga silimile nje nyalo siyahlekelela. Kodwa emihleni awu besingalimi imali betihlala ekhikhini ukhanza umena uphakeme. Le nkundla yaseNtontozi iphinze yazuza ngekwakhelwa i-Vocational Skills Center ngelusito lwebaka Caritas lokuyinhlangano yelibandla lemakatolika ngemali ebalelwa ku-200,000 emalangeni kanye nesakhiwo sendlu ya-director lapho kusetshenziswe imali lengu 85,000 emalangeni. Lokusho ukuthi seyonke imali esetshenzisiwe ibalelwa ku-285,000 emalangeni. Kodwa ke kwanyalo ngingathanda ukukhuluma nganasakhiwo lesilapha eNtontozi la kwakhona i-Vocational Training Center yebantu labaphila nema-disabilities. But ke itawuphinza isite nebantwana labatinsanzane le training center. Na Caritas ukhona lapho kuleyo Vocational Training Center. But ke nginakhuluma ngako nyalo yindlu sayakhela director lokutabe kungiyena abuka lotawubuka lesikolo. Lendlu siyakhe ngemali lengetulu kwa 80,000 and ine bedroom, ine veranda, ine likhishi, ine sitting room, iphinzi wayarishiwe. Caritas ke kulolo hlangothi ngiyena ndlela labone ukuthi angacontribute ngayo kule vocational center. Injongo yale Ntontozi Vocational Skills Center ukuthi iceceshe bamfu labasha ngemakhono lahlukahlukene, ikakhulu nalabo labangakakhone ukucetha isikolo kude bakhone ukudiphilisa. Kuyavela ke ukuthi le nhlangano ya Caritas ikhonile kufaka abamfana lababalelwa ku-86 etindzaweni tekuceceshwa kwemakhono. Letifaka ekhatsi Siteki Vocational Training Center, Mbaka Training Vocational Center kanye nase-MITC. Lokuyimanzini Industrial Training Center. Uthi ke labafundi baceceshwa kabanti ngetekushisela, kulungisa bosofa plumbing netekulima nalokunye. In fact le program nje le mali yahulumende the subvention isita kulokunengi ngoba kulethi inhlelo tethu tonke lesitendako siyakhona lokuthi nayo isilekelele siqhubeke netinhlelo tethu siyembile. Siyabonga nje kakhulu uhulumende. Siyacela nje ukuthi angasilahli uhulumende aqhubeke nathi asinike isubvention siqhubeke sikhona ukuthi emaswada sitakale nathi simlekelele uhulumende lasingamlekelela khona kanye naletinye izihlobo tenkosi. Le nhlangano yavukani bomaki sewing project ngumsebenzi lowacalwa ngumaki Tokyo
lo waba neliphupho lawo, kanti uphindze abe ngumcondzisi wenkampani letfungako letinte kumathapha i-Far East Garments. Kuyavela-ke kutsi Make Tokihawu wakukhandza kukuhle kutsi ahlanganise bomake bakuleli labavela etinkhundleni etehlukahlukene labanesifiso sekufundza kutfunga. Kuyavela-ke kutsi kwaba ngulapho Make Tokihawu wase usungula inhlangano yavukani bomake. Lo inhloso yayo bekukuhlangabetana netidzingo tabomake labafuna kufundza kutfunga timphahla kute kuliwe nebuphuya emakhaya. Lo msebenzi wekutfunga ungenelwe naye insha yakuleli, nayo leye ifundziswe kabanti ngendlela lengatiphilisa ngayo kute icoshe kati etiko. Ekucaleni ngca nawusungula lo msebenzi wawuchuba ngekusebentisa tinkhundla letine takuleli lokuyinkhundla yasenhlambeni, lobamba ntontozi kanye nakamanzini. Lo msebenzi bewuchubeka ngekuthi labomake labaneshisekelo yekutfunga baphiwe yona imishina yekutfunga pheceleti ema-industrial sewing machines lebeyihambisana nema-overlockers machines. Lokunye Make Tokihawu lebekakwenta kutsi ahle athatha labomake labangemalunga avukani bomake abamikise enkampanini yakhe ayofundziswa khona leminye imisebenzi. Le nkhundla yasentontozi nayo izuzile ekufakelweni kwagezi emakhaya labalelwa eshumini 14. Imali uhulumende layisebenzisile ibalelwa ku-7.2 million emalangeni. Le miphakathi lezuzile ifaka ekhathi umphakathi wasentontozi, tikimu letizuzile khona tibalelwa kuletisikhombisa letifaka ekhathi eJourney Group Scheme, sona lesinemalunga langu-36, kanti sizuze ngemali lengu-1.4 million emalangeni. Mahlabathini New Village Group Scheme lenemalunga langu-32, yena uzuze ngemali lengu-504,692 emalangeni. Sikimu sagezi emhlosheni electricity scheme, sona sinemalunga langu-32, sizuze imali lengu-173,139 emalangeni. Letinye letifaka ekhathi eLugobeni Group Scheme kanye neDvonsamalomo Group Scheme. Lilunga lephalamende lalenkhundla yasentontozi umhlonishwa Moses Vilakati wendlulisa kubonga kwakhe lokukhulu kuhulumende ngato tikimu tagezi lenkhundla yakhe. Gcina-ke ngato tikimu tabogezi ukuthi inkhundla lengakabi netikimu tabogezi kusuka phansi kwewushona eTulu. Ngingasho nje ukuthi nangithi ngiyabuka la imali lecishe lete lapha kithi entontozi iyengca lebo-30 million. Uyabona ukuthi kusentshendiwe, sitibongela kakhulu nje thina kulesikhwama sa-RDF, sitibongele kakhulu naka-micro project ngoba lokunye besisita njalo sesishita standla ukuthi nabakithi noma site lutho abamane basibonelele. Sikimu sagezi lesizuzile kulo mphakathi waseluyengweni sinye nje vo, kanti leso ikhalangilile Group Scheme Phase 1, sona lesinemalunga langu-22, lesisekelwe ngemali lengu-66,832 emalangeni. Bese kuthi umphakathi waseNcabaneni wona wasekelwa esikimini sinye sagezi lokuyikukhanya kweNcabaneni lesinemalunga langu-24, lesatfola kusekelwa ngemali lengu-317,167 emalangeni. Umphakathi waKandinda nawo utfole kusekeleka esikimini sinye sagezi lokunguphutfumani electricity scheme, sona lesinemalunga langu-37, sizuze imali lengu-783,591 emalangeni. Bese kuthi umphakathi wasendlini lembi wona wazuza imali lengu-697,503 emalangeni. Imali letfole sikimu sibonga konke electricity scheme lesinemalunga langu-43. Umphakathi waseGebeni nawo uzuzile esikimini sagezi ikwavela kukhanya Group Scheme, sona sinemalunga langu-20, satfola imali lengu-110,240 emalangeni esikhwameni saka-RDF. Bese kuthi emphakathi wasempini tikimu letizuzile tisihlanu letifaka ekhathi Sijack Group Scheme, sona lesinemalunga langu-23, lapho sizuze khona imali lengu-598,704 emalangeni. Sikimu sagezi lithemba letfu sona sinemalunga langu-14, kanti sona sizuze imali lengu-61,000 emalangeni.
Sikimu sagezi impini zone 6 sona sinemalunga langu-14 naso sizuze imali lengu-522,722 emalangeni. Kwase kuthi sikimu sagezi siyembili mfonjeni electricity scheme sona sizuze imali lengu-864,000 emalangeni enkampanini yagezi yakuleli Eswatini Electricity Company. Sihlalo welikomidi walesikimu sagezi siyembili mfonjeni electricity scheme Make Ntombikayi Sehlophe utvumisa kakhulu uhulumende ngekusekela tonke tikimu tagezi kule nkundla yaseNtontozi. Lesikubonile uhulumende lasilekelele kiko kakhulu nje ngogesi. Lengikhuluma namhlanje siyakhanyisa emakhaya ngagesi wetinkhundla. Ngishephesini mina wayenhlangano lekuthiwa ngisiyembili Mthonjeni. Kunaletinye ke tikimu Check group scheme naso sitakele nelithemba lethu group scheme nalo sitakele impini zone 6 nayo usitakele. Mina ngikhulumela siyembili Mthonjeni naye sisitakele. Namhlanje sikhuluma siyakhanyisa usiyembili ngesito lahulumende. Sibonga kakhulu konkosi. Sivele singephansi kwemphakathi waseNcabaneni lokungumphakathi longephansi kwaShiv Mandanda Mthethwa asiwuvali nani umlomo ngekwakhelwa leli bhloho letimoto. Ilanjama LCC Bridge lelibite imali lengu 1.7 million emalangeni. Nebantfwana besikolo lesincane iNcabaneni AEC Primary School naso sesitozuza kakhulu kulandzela ukuthi bahlupheke isikhathi lesidze. Uhulumende uphinze wasekela lesikolo lesincane saseNcabaneni AEC Primary School ngekuthi akhe indlu yabothishela isemi-detached ngemali lengu 1,148,970 emalangeni. Thishela lomkhulu kulesikolo Thishela Zandile Njangase uLadlamini utvumisa kakhulu uhulumende ngalesakhiwo sendlu yabothishela. Uthi vele lesikolo side tindlu letanele tabothishela uthi linyendi labo bahlala ngephandle kwesikolo. Ngithanda kumbonga uhulumende siNcabaneni Primary School kusakhela nathi tindlu tabothishela isemi-detached. Besikade sinesidingo kakhulu sale tindlu. Bothishela bebede tindlu. Lokho kwenta ukuthi thishela naseklasini angaperformi kahle nangabe inhlala kahle yakhe ingasiyole kahle. Siyabonga nje uhulumende kakhulu kosakhela letindlu. Siyathembisa ukuthi letindlu leti titakwenta umgamu lomudze bantfwana bethu bothishela batakhona kusebenta ngemfutfo bantfwana baphase. Thishela Zanele Njangase uvakalise ukuthi lesikolo sakhe sinabothishela labalishumi kanye nebafundzi labangu-154. Uthi labafunzi baso baye bente kahle emhlolweni lwavelonke eminyakeni lophelile nje uthi samfola 100%. Bantfwana bethu bayaphasa kakhulu. Kulomnyaka lophelile nje ema-exam kulomnyaka phelile sithole 100% pass. Previous years nema-merit beswatfola bayaphasa vele kakhulu bothishela bayatimisela akusiso isikolo lengathi siyafeyila. Uthi ke basikolo banemaphupho lamahle labathemba ukuthi uma angafezeka singaba sezingeni lelikhulu sibili. Emaphupho lethu lesinawo mazibuko manengi Nkosi yami njengoba usibona nje nawe lesikolo sethu ngishido ukuthi sabonkosazana. Nyalo nje liphupho lesinalo kakhulu sineliphupho lekuthi sisacela uhulumende asakhele i-consumer science lab la khona abantwana batawufundza khona kupheka. Sinayo seyinzala kakhulu sinalelo phupho lelo. Futhi lelinye liphupho lesinalo sineliphupho lekuthi lesikolo shangathi singatfola i-administration block. Bothishela nje labahlala khona staff room sabo bahlala khona kulendlu lenzala yekupheka kuhlangene nje. Singakujabulela kakhulu ukuthi nasingatitfola leto tinsita leto isikolo sethu naso sibe sezingeni njengaletinye tikolo abantwana bakujabulele kufundza kiso. Thishela Njangase wendlulisa ke kubonga bona batali ngekuthi babambane kuyo yonke imisebenzi leyentiwako kuso lesikolo. Utvumisa kakhulu naletinye tinini letihlangabeta uhulumende lathi tifaka ekhathi bakamba baneMbuluzi Rotary Club labasita ngekuthi babakhele tindlu tangensense tebafundzi kanye nenhlangano yakaSwaziland Charitable Organization leyakhela bothishela dona tindlu tangensense. Uhulumende wembube sewuhlangabete takhamuti tasemtonjana lokusigodzi lesingephansi kwemphakathi waseNcabaneni
longaphansi kwaShiv Mandandamthethwa ngekuthi kwakhiwe libhuloho letinyawo lapho asebenzise khona imali engu-1.5 million emalangeni. Lokusikhuluma nje sivele sizuza kulomsebenzi sibalelwa emakhulwini lasiphohlongo 800 lokufaka ekhathi bona abafunzi kanye nalabaya emisebentini. Letinye takhamuti tasemdonjana titfumisa kakhulu uhulumende ngaleli bhuloho. Lelinye ke lijaha la kashowe lithi esikhathini esendlulile bekumadima nje impela uyaveta ke ukuthi naye bambamba asemuka nemandi. Ngiyabonga ngelibhloku kuba khona kwalo cause bekungabone ukuthi leli bhloku tangikhanza ngisaphila cause ngeke ngamuka lapha kusete libhloku. Ngebhatlembi ke netakhamuti belisendlini cause itulu belina nami ngiphephele kufika ekhaya. Kwaba inhlanhla ukuthi la ngithusa emanti angibeka aceleni kwetihlahla so that ngakhona kumemeta abantu bangitangisile. Kube kwathiwa bekude emanti ngingakwadi noma kudlala ngawo ngangimuka ngawo. Insha yemphakathi wasendlini lembi ayuvali nani umlomo kulandzela ukuthi inkampani yahulumende lebukene netekulima i-Eswatini iyisekele ngetimali ekucaleni umsebenzi wekufuya tinyosi. Lobitwa ngeluju lwendlini lembi Multipurpose Cooperative Society leyasungulwa ngeminyaka wa-2019. Lo wendiwa ngibo baka-Eswatini ngekubambisana nenkampani yaka-MTN Youth Foundation. Lendzawo lapho kufuye khona letinyosi ibalelwa ku-50 by 100 meters bukhulu bayo. Liphindze yabuyelwa ngibo baka-Eswatini. Kuyavela ke ukuthi loluju selinayo imakethe lefaka ekhathi inkampani yaseBulembu lokuthiwa ngiyo kanye leluthatha busaphasapha. Buchopho bemphakathi wasendlini lembi umnumzane Dumisa Mazibuko usichazela kabanti ke ngalomsebenzi wekufuya dona tinyosi nangekuthi insha ingabe izuza kanjani. So Eswatini simbonga kakhulu ngalomsebenzi lokuthi labantu abasha wabathola bahleli wabatrainer ngekufuya inyosi ngekuyibamba lenyosi lapha esigangeni. Utibona nje yena weta namabili emabulu laqhamuka naye wasipha wona onke lalamanye lang8 emabulu bese tikhokha tsine letinyosi emgodzini sibambe nalamtsebe wayo. Ubabona labantu abasha balapha endlini lembi bamati nje lamtsebe lequeen bayifake ekhathe eboxini tibalandzele tibhela letinyosi sitithatha kanjalo lamakhaya. Kusitile ke kufika kwale project le yaletinyosi ngoba kude nje ukhaze ukuthi bantu sebahlushwa tinyosi emntini yawo sesiyakhona kubakhokhela sitibuyise ndzawonye. Mazibuko uphindze uveta ukuthi lamanye emabhokisi abo etinyosi bawacelela esigombeni kulandzela ukuthi athi esikhathini lesinyenti tinyosi titsandza kuhlala etindzaweni lapho kunetihlahla dabogomo. Umnumzane Mazibuko uphindze waveta ukuthi lelinye liphupho lalenhlangano labanalo ukuthi isale iba nemshina wayo wekuhluta lona loluju. Nalo liphupho lethu lelikhulu kakhulu ukuthi sigcine emsakati sithengisele sinemshina wokuhluta loluju phindze silufake kuma container sitimixele tsine emarket. Ingakho ke imisebenzi bekade ke siniphathele yona ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka lokuhlelo lolungena njalo ngalesine emaseshaya gabanqa insimbi yesiphohlongo kusihlwa lokuhlelo umsakade lo walisukumisa ngenhloso yekuvela intuthuko leyenteka lapho kuhleli khona eMaswati. Kude into lesijabulisa njengekubona indzawo lebe imnyama itolo kungakhanyi sekukhanya seyifanana netindzawo tonke mawungete wadi ungacabanga kumbe ukuthi ngake bakubita ngesilumbi ukuthi kuma suburbs kuBontondozi sekuhle nakhona abantu bakhona sebayakhona sebenzisa gesi bayashisela bayakhona ke ukuthengisa ke netinto noma kugcina tinto lebatithengisako bakwadi ke kwakha ke imali bafunzi sebafunza kangcono nasetikolweni tiyakhanya kumbe nalebe tinte gesi imisebenzi ke uhulumende la kayikhokhela ke imali emaphakelweni timali lekawenda njalo ngeminyaka bese ke inkundla ngenkundla ifaka ke sicelo bahlonishwa ke sethemba ukuthi ke batawuchubeka nokuthi sebenta letotinzaba nokuthi ke mababuka emuva ikakhulu kade ke mawubuka ke kulukhalo leParliament lekhona ukuthi selufishane kangakana
kangakanani sethemba ukuthi bayathokoda ngemisebenzi lebayendile kuthuthukisa ke idona ke letinkundla kodwa ke thina la ehlelweni Sive Siyathutfuka angeke siyekele ukuveta imisebenzi yebahlonishwa lebaqaleke kuyenda amabangena eParliament kusukela nga2018 2019 kumbe kutangala kwakhombisa eMaswati ukuthi vele bendeni bahlonishwe engakanani ke imali lephumile njalo ngeminyaka kusukunyiswa yona ke imisebenzi yentuthuko sibongile kubantu basentondozi kusibambisa sabavakashela kuyobuka le misebenzi ikakhulu kade kulo lunga leParliament umhlonishwa indvuna yenkundla nabo bucopho nawo lamakomiti lasebenza letindzaba kuhle kakhulu kusebenta nawo kuyabanjiswana kuthi ke Sive seMaswati sibone ukuthi entondozi kwenziwa ini siyawubuya ke nasevikini letako Maswati lamahle sinikhombise ke lenye inkundla lelandzelako libito lami ngiJohn wakaphile sisibongo sibongile kakhulu kuba nathi ehlelweni Jehova kasigcine sibonane ngalokudako siphilile sale kahle